Lotshani bakwethu siyathokoza ukuthi sibuyile godu singaphakathi ehlelweni ngakwethu. Ngiloke leli hlelo la sikhuluma khona ngendaba ezithinda umndeni. Singathinda ubaba, singathinda uma, singathinda umntwana. Ngakwethu we are talking about home. This is our home. This is where we share all the information and life perspectives and also trying to bring the families together. My name is Bongani Mthombothi. Angisingedwa, ngihlezi nekutani yekhethu. Usibonile episode nesidlulekiyo phambilini. Ngiyacabanga ukuthi namhlanje uyafisa ukuzwa ukuthi usiphatheleni umholozi. Khuluma ngoLucas wakwamsiza Mholozi Lodge. Mthombothi Lodge. Mthombothi ngiyakulochisa. Mthombothi siphethe indaba ezimnandi, indaba ezigidagidako. Yeah, siphethe indaba ezimnandi Mthombothi esifuna ukuzisa ebantwini. Our main aim is to reach to our people. Yes. Ukuzama ukwakha nokwakhisana. Yeah, no ngifuna ukuthi ngaphambi kobana singene ekudleni kwanamhlanje Mholozi ngithokoze ndoda ekhethu. Abanye bethu haye bafuna ukuthokoza umuntu angasezwa. Ngithokoza icontribution. Okay. Ngithokoza ukwenza isikhathi. Ngithokoza ukuzinikela. Ngithokoza ukuthi nakunento ehlezi esifubeni sakho uthi ke ngikhuphukele ngakwamthombothi apha ke siyokuhlala phasi sibone ukuthi akunando esingakhekhe siyabelane nabanye abantu na. Sithokoza nama facilities, ama resources la uzima siboleke wona. Ukuthi sikhona ukuzenza into ezi. Sikhambisana netechnology esesiphila ngaphakathi kwayo amalanga la. Ngomba na siphile esikhathini se-digital. Kuhle ukuthi singasaleli ngemva. Khulukhulu nangelimi lethu lesindebele, abomna kwethu nabodadewethu, abomma nabobaba, bogogo nabomkhulu abakhona ngaphandle apha. Yes. Phela nasikhuluma ngabogogo nabomkhulu amalanga la, sakhuluma ngabantu abaluphele khulu. No. Abogogo bamalanga la sekuba umuntu sesemutsha kodwa nomthondi sekugogo kasigede. Asingayinini i-technology. Ngikuthokoza ngaleyo ndlela Mholozi galelo lakho ndoda ekhethu ukuthi usikime uze ngaphakathi ngakwethu kuleli hlelo elikhulu kangaka lingaphakathi kweYouTube. Wena ke mbukela ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukucomenta, ungakhohlwa nokushare abanye ubatshela ukuthi sesiphosele. Ngale kwalokho activate i-notification bell yakho ukwenzela ukuthi ke nasiphosela enye nenye episode eja ube ngewokthoma to get i-notification yokuthi sekune episode eja. Mholozi siphetheni namhlanje. Mthombothi man kengithi nami ngikuthokoze godi emva ukuthi na ungithokozile. Ngithokoza i-opportunity Mthombothi. Ukuhlangana kwami nawe Mthombothi akusimamanga. Ngiyakholela ukuthi kuyihloso asihloso yami nawe. Kuyihloso kazima ngoba mina nawe sibabantu abakholwako ke godi. Qiniso. So ihloso yami nawe Mthombothi kufinyelela abantwini bekhaya. Okhunye sikwenza kuMthombothi kuthuthukisa ilimi. Ngoba ama podcast maningi akhona mara ke thina ke okhunye sikwenza sifuna ukuveza nokuletha ilimo nobundebele ebantwini ukuthi angitsho ukuthi abanye abantu sibavalela ngaphandle sizokuzama ukuthi sizame at least ukuthi nabanye abantu siba accommodate but ihloso yethu enye ukuthi sithuthukisa into esingiyo. Ngithekiwe ngiphethe indaba ezimnandi. Indaba engiziphatheko ezakitakita. Inkosethu somthatshana osebusa ngamahlaya yatsho njalo. Ngedrayini wathi eMandebele ngiphethe indaba ezimnandi. Mthombothi before ngizongena ehlelweni ngithi esinejima Mthombothi esilenzako. Lomlalazi. Yes. Now into siyenzako ukwabelana ngelwazi. Sizama ngakho konke ukuthi sabelane nabantu bekhaya ngelwazi. Qiniso. Sikholelwa ukuthi we must share knowledge. Yes. Now ke unyaka uvela Mthombothi sizokuba nejima elinye elikhulu ekhengekhe ibona. Into siyenza kuMthombothi ese generation yanamhlanje kuletha indlela ezitsha zokuthuthukisa abantu bekhaya. Siyakholwela in the past generation yabo bamkhulu ukuthi badlala indima yokuthi namhlanje thina sibe abantu abangcono abanembono mara ke nathi as a new generation we are trying to bring new things ukuthuthukisa abantu bekhaya. Now ke into siyenza konasi siyoba nekhuthe unyaka ozako lo
ingoma iphuma sifuna ukwenza enye into mina ngibiza ukuthi icamp yes yabesana yeah sifuna ukuthi sibobaba abavuthweko sokuhlangana nabesana ngoma iwela sokuhlala nabo 2 months yeah Mthombothi mara ke sibiza abantu abakholwako godi ukuthi asiletheni inretsha ukuhlanganyela nabantu bekhaya bamaNdebele ukuthuthukisa abesana bethu ukuba empowericha ngilwazi ilwazi eliningi elingeneleleko banengi kabantu sengihlangene nabo siyahlela Mthombothi that's why ngithi khulukhulu ngibiza amakholwa ngoba into esiletha kule hitsha zange yenzeke before ni sifuna ukuhlala nabesana sibahlomelelise ngelwazi khulukhulu ilwazi elibuya kuzimu yangiso ukuthi ngithini Mthombothi labezimnandi lezi mkholo sifuna ubahlomelelisa ngelwazi Mthombothi nabangakholwa ko siyababiza mara sifuna abantu ababonela phambili khulu Mthombothi abathi there's a gap and we need to close the gap to raise the young ones ukuthi babe besana abanebonelo phambili abanesibindi abakhona ukuzijamela abazokuletha umehluko emphakathini esihlala kiyo Mthombothi asifuna ukukhulisa ukuveza and raise boys abazokuthoma ngokwenza bentwana bangabafiki ezingeni lokuthi umuntu uyazijamela yena bese ngitsopula ke la Mthombothi sisejimeni lelo sizokwenza into enye Mthombothi sizokwenza i-whole night prayer namhlanje abomma nabo baba beze emthandazweni ukube kusasa sibo baba sokuthatha besana sokuhlala nabo ndawana sicede isikhathi nabo sibanikele ilwazi libuya kuzimo kuphela Kholozi uthe into ayatshale ngiyabawa ukuthi abantu bangayiwalazeli kodwa ke umuntu akayizwisise asibuyele ephuzwini lomlalazela umlalazi lokho nje yini ihlangano namkha ni libutho labo baba abaphezulu kwalumlayezo oceda ukukhuluma ngawo nje ihlangano Mthombothi mara ke ihlanganweni simema nabanye abo baba ababonela phambili Mthombothi abangathi thina sanikele ilwazi ngo1800 sisajamekilo asilifune litsha sifuna umuntu ozokuthi esinakho nesanikelwa khona we take it serious and we value it but we want to add more sifuna ukuzana endlela ezitsha zokuthuthukisa nokwakha abantwana bethu khulukhulu abesana okwanje nabo nabo mara kwasebenze wabo amajima Mthombothi banawo ngithe sisalele emuva hayi thina sisalele emva kholozi aboma bekunephephulo wathi mhlapha nje ngazi uyibonile na bekunephephulo wathi ijima elikhulu kwatshentshwa nama status nama profile abaphephulo ngibonile aboma basikimile basejimeni lokulwisana nokuhloriswa kwabomma nabantwana nokubulawa kwabomma ngibonile Mthombothi khona ukubona ukuthi amajima wabo bayawasikimela begodu abathuli yankara ke nawe ithoma uthi sinejima obaba awasidobheni imbhaji namadondolo sibona ukuthi singabahlomisa njani amadodana ethu la kubhlungu kulahlekelwa indodana uyikhulise kabhlungu ukuthi nakufanele ibe indoda ingasaba indoda ibe likhoba lento enye Mthombothi okhunye mina nawe sibizele khona ngilokho ngitsho ke lokulwa namasokana nokubiza amasokana ukuthi masokana kahleni masokana ebanehloso so ke lijimi sesebhizi ngalo Mthombothi siza ukuthi unyaka uvela sihlale phansi simeme sibize sitizane sokuhlela kuhle abanejisakalo kholozi ngithokozile man akube impilo ehle likho konke kwenzako uzima kubusise Mthombothi ngiyathokoza man yazini ngithokoza kakhulu Mthombothi ngithi asiragele phambili njalo nawe uzimo akwenze ngokulunga umnono nakho phezulu kwakho Sithokozile mkholozi sithokozile nakwembukeli silijamisa la namhlanje